Veliki pozdrav, dragi moji. Dobro mi došli u moj novi video. U mom novom videu večeras sam se odlučila da napravim jedan zdravi kolač sa jabukama, bez brašna. Znači, ovaj kolač je super idealan za one osobe koje su osjetljive na gluten, odnosno alergične na gluten i ne mogu da jedu kolače sa brašnom. I tako da sam se odlučila da napravim ovaj kolač bez brašna. A svi sastojci koje sam koristila za ovaj kolač ćete da vidite u narednom klipu, odnosno isječku. Ovdje su svi sastojci koje sam pripremila, a to su 2 jabuke koje sam ogulila, oprala i izrendala, zatim 2 jaja, ovdje imam 100 grama ovsenih pahuljica i možda oko 50 grama onako sam mljevenih oraha, pardon, ne oraha, već badema, malo mlijeka i malo šećera u prahu. Eto, čisto samo malo da zasladimo. Htjela sam da stavim med, ali trenutno nemam, tako da vi ako budete pravili po ovom receptu stavite med umjesto šećera.